dengan mama lamun yak merari sunat kadin merari kanca dedara. Bebalu jadi endek dulu. Pertama bikran, sak masih ting-ting cara makin. Merari doang di rumah lalu guru berbicara dengan merari. Berbi hukum merari sak mula. Yang pun loyan dengan tersayang si senina makin niki. Kembeen sak mama diminta ketuan arah pira rukun nikah. Din tahun rukun nikah. Waman wajadaha sai-sai arak dai tenjari biaya nikah wa wujida mani'un bihi lagu arak mani arak halangan ilik manusia seno birun mani'in min haradin walinsir wa tawa wa maradin atau ya sakit daimin sakit niki ya tetep den wah dikumat penyakit. Nah, lamun model manusia sabara baru niki arak bedoin jadi biaya lagu arak manik marantan linsir atau sakit setetap niki jah lam yukrah ndik makruh. Kira sekali arak biaya lagu arak manik nggih bikanan manik ye linsir atau sakit setetap niki jah ndik makruh. Ya lagu semenok nu ya tegang-tegang diri bermintaan. Tebarak si ulama niki lamun arah angan memilih lagu ni nara bahun kadu nggih. Lakinil istighalu bil ibadati afdalu. Sibuk repot isi ibadah ye paling bagus. Puasa bilang jeluh. Ibadah salat duha, salat tahajud bilang malam. Ini paling bagus lamun darak baun kadu. Oke. Ia lagu. Ia doang pengitan le dulu bimbing lah ia doang pengitan. Tapi bahasa fa illam yata'abbad. Bedoin manek toa atau sakit tetap lagu din ini tahu ibadah nggih. Din tahu ya ibadah ye dong lenangan. Sembayang din tahu ye dong lenangan. Nah, lamun nak merari ja iniin niki ja pan nikahu afdalu merari paling bagus. Aku ingat jamaah nggih. Walaupun dengan nina samakin kenyakan saat kawin dia lalu resepsi 4 dari tukang katir kelambi. Betul nonton deh. Nggih. Apa manek Nabi? At-tazawwuju parhu syahrin merari seno parhu syahrin seneng arak sebulan wa gammudahrin lagu susah bertahun-tahun. Saya samara niki lamun dik tahu pada saling ngejap-japak kaca suami istri. Saknina kadin tahun kewajiban duk semama kadin tahun kewajiban duk senina. Lagu niki napi nggih kanak makin berari nggih selapuk bin serah duk sini duk ina ama ante. Jadi mas kawin ina ama susah. Sinak nyongkol ina ama. Lemak nganakan si kode pengantin nina din tahu priri anakan ina malik lenserana. Jadi yeloi mudarat diki para jamaahmu pemerintah makin para jamaah batasi dengan nina kad minimal kadin si 18 tahun dengan mama 20 nggih. Kembali para jamaah pot tebalak meradi kode-kode lalu pada senok marak lama mesak begabah nggih. Adem ya pihak benek no satoa no kadi jelap tewuk lemak musola hisi nah lamun makin niki benek masih kuning dek man gerung iya bemano niki nyala para jamaah dan berhasil sesuai marak besat citite-titean atau sak bet harapan.
Nah baru masalah dengan mama nggih, jamaah laki. Sanina berapa? Wa ammal mar'atu, adapun jamaah bini. Fa inihtajat ilan nikah, lamun milih merari, nudibalaha sunat merari, wa ila lamun dek milih merari, kuri payukrahu makruh merari. Mau berketuan jamaah laki, saya kan cakap merari bahasa bini sabarembe sama simba sawah balu atau dedare. Niki petunjuk niki. Wa yundabu ayyatazawwaja bikran, dengan mama lamun yak merari sunat kadin merari kanca dedare. Bebalu jadi endek dulu. Pertama bikran, sak masih ting-ting cara makin. Rosak kedua waludan, sak kuat nganak, sak ripus nganak bilang kemis. Kembali para jamaah, manik Nabi dalam hadis sauda awaludun, manik Nabi wanita yang hitam legam, jadi dengan nina sabereng leceng lagu waludun yerimpus kuat nganak, khairun solahan sabereng leceng min nisa aakimin tebadingan isi dengan nina sajari binatang pelam lagu nintong anak ke bangkul. Jarin bintang film kekenges sama bintang film lagu nintong anak solahan sabereng leceng lagu nganak bilang kemis. Kembali para jamaah, ampun tersuruh luwek-luwek entat nganak nggih. Pemanik Nabi tanakahu takasaru, pada merari takasaru luwek-luwek entak nganak. Kembali pa ini mubahi aku megah hidup manik Nabi bikumul umama yaumal qiyamah, lamun luwek umat di kiamat aku semakin megah. Bangga Rasulullah sallallahu. Kembali para jamaah, lantaran itu doang saya paling tekangan tisi Nabi lagu itu pada sejari umat dituakangan Nabi. Timin sogol era Rasulullah le padang mahsyar ge. Wis li kubur mo enggak bahasa. Ummati ummati ummati. Beto umat dinwah kena aina zaujati beto senina dinwah yang perlu sami doang niki. Nah mawanan sinsa perhatian Rasulullah kepada tiang penggusami sajari umat nggih. Ya pun apa manik Nabi paling pelit umat kaku manusia bini laki sak dengah aran kaku tersebut lagu den wagiran batil sholawat. Saya kasihlah jamaah, namun dengah pasangan Nabi sebut kena Muhammad jelap-jelap jawab kena sallallahu alaihi wasallam. Sila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pire dua dedare dait kuat jamilatan saenges lagu marak basen Ustaz Abdul Samad dindik pitenge sendoan nggih yang pitenge semelemak jari mudarat musida sak jari semama lemak ia tu ada culi asik rolo menimbal ingat kebereng makun bintang film jari macam-macam tambah jajah ni. Sabar mbe mana lawat merari kaden sak setara nggih setara ada nak sarjana merari kada sarjani ni lawan merari nggih yang penapuraya senugak kanak sak sampun mondok ni ke bodak enggak anu ni pesen lamun merari anak dede tati nina atau mama yuni jika masih sekolah dalam kelas sok kena menu ande merari lemak kamu sak nina pite batur sak kaca barang mondok dedek pite dengan dua kembeen
Lamun toh pada mondok kena watak tahun rasen sia pai malik bagi seno ieu pedis. Artin lamun toh mondok niki anu seru-seru bit kakan teh. Kadesa aman dunia akhirat sakalo isa pati kan. Termasuk ustaz niki. Ustaz Muhrim. Kan murid kaca meraj niki, hikmah niki. Nggih. Sekarang terus ke berikut akilatan, sak berakal, sak pinter, nggih. Jadi sak mama pinter, sak nina pinter. Dayinatan, sak beragama, nggih, sak kuat agama. Nasibatan, sak solah keturunan. Laisat qarabatan qaribah, dendek keluarga sak rapat. Jadi den putionya para jamaah merarik kancen keluarga niki kemben. Lantaran niat daripada kawin niki adalah untuk silaturahim. Nah, lamun merarik kancen sai sak keluarga rapat kancen merarik mau besayang lemak putus rahim jari. Sakala mau merarik amun bau Saudi le baik sedina teh. Okay. Malaysia, Filipina le merarik, Jakarta le baik, nggih. Kadang sa kembi, kadang sa tetap silaturahim. Jelas jamaah? Jelas? Nasibatan, sa keturunan dengan solah, nggih. Sande anak zina. Aran makin keluih dengan dia belum amak para jamaah. Sanina milen kalahan Siti Maryam. Nggih. Nah, mau niki engkatan ya baca kitab kemungkinan karing siwak menit yang pun ada waktu mungkin ada saya usul. Sila. Napi jajua masalah sila. Hukum merari, hukum rujuk, hukum napi jajua sila. Kesempatan sekali sebulan. Sila. Tiang wah linsir wah tawa lagu bajang kacer alham. Okay. Yang bercerita, okay. Dilunui gati kita nilai YouTube, okay. Roni perasa kadang-kadang Jawa Barat niki. Dia kan sak kelas 10 tahun tetajah isi seri aran guru. Beda umur 20 tahun. Wan sak tetajah ile kelas 10 mo sogol sekolah jo lain. Wan sak tamat. Yang pun sogol ile Facebook guru niki wah bebalu. Nyerenget kiriman Facebook. Merari itu. Nggih. Jadi ibu guru merari kaca murid. Nggih. Kanggo niki nggih. Cuma maratur yang sabaru niki dene sarapat lalu kaca keluarga kembali lawan gontok-gontokan lawan putus rahim jadi. Sila. Selainan tiang sila jamaah laki. Sila jamaah bini. Sampunan malu-malu, sampunan lile-lile dan dia bisa nyesel bare waktu subal tu bali bare itu lah kini ke sana. Sila. Tiang janu jamaah. Sila. Pak. Nggih. Masalah seang.
Dia bismillah semama mereka bersiap di tangan. Anina di sampai 3 bulan sih semama. Mu Sambil mengelik lagu semama nanti. Sah nak tunjuk. Hak apunin. Ini sayang. Mu terus apunin si mama. Nah, apunin si mama. Awalnya sayang. Engkau sejatuh no iya rantalak sareh niki. Sama nih. Kemudian dinara bau lamun talak sareh niki. Napi basen dalam kita salah satu